Slovenski, pa makar ja ostala bez posla. Gospa Husnija, kaj pa vi tukaj v tej uri? Evo, pospravljam učilnico, danes sem tukaj začela. Kaj pa ste počeli s to mapo? Nič, sem prah brisala, pa ste me ustrašili. Prah ste brisali z mojega fascikla, ste isti? Pa to je moje delo. Po pravici povejte, ste kaj brskali po tem fasciklu? Zakaj bi jaz brskala po fasciklu? Zato, ker sem vas videla brskati po tem fasciklu. Kaj ste iskali v mapi? Ups. Vaš fascikl, Gospa učiteljica. Joj, gospa učiteljica. Oprostite, jaz samo nočem, da mi sina vzame. Kaj? Kdo ga bo vzel? Irfan, njegov oče. Ste ločeni? Vse vedno reče, da je njegov oče v Nemčiji. Saj je. Joj, gospa učiteljica, jaz se vedno nervozim, ko se tega spomnim. A lahko jih pa prižgem? Kaj? Kadite tudi učilnici? Ne, mislila sem, da greva ven, pa da malo povem. Nikoli jaz v učilnici ne kadim, tudi doma jaz ne kadim. Najprej povejte, a ste kaj vzeli z mojega fascikla? Nisem, ne, nisem. No dobro, pojdiva. Samo bilo. Kako je pa za igralke? Kako? Igralke so druge. Ne, isto so. Ispričaš mi priču, evo. Jaz sem mislila, da to ničemo snima, zato što je kiša. Pa se najmanje to poveče. Moramo tem biti. Imam vse. To z njo. V glavnem razmišljate junije, ne? Ja, vem. Varjala reči. Ja, normalno. Reč malo tiše, ko bo preglasno. Itak po take stvari, da. Lahko še enkrat. Še govori. Še enkrat povem, karkoli sem prej Kar povedal. pogovarjaj se. Pa tudi malo. Je to dom. Moj mož ostao bez službe. A samo moja plaća tak ne gre. I pride on mene van. I bilo je mene malo strah, ali kaj ću? Smenimo se mi da on gre gor, pa da proba zrihtat, pa da jaz i mali prideva, pa da bomo spet skupaj. In vi bi kar šli v Nemčijo? Ma ne bi ja. A samo moja plaća, treba jest, treba račune plaćat, ne gre to. I ko je prišao na obisk, Seado prinese žogu, a meni papir. Znaš pa, te one smeti tam v zadnji bojo v kadru. Ne se bo vrata zaprta. A ne, možemo skoči. A mi lahko zaprli vrata. Ne, ker bi hvala nekaj tega za sabo. Kamera. Ide. 12/1, četrtič. Akcija. Naprej. Ja se opravičujem, gospa Božič, ampak sem prišla malo pogledati, a ste že kaj popravljali tiste kontrolke? No, se bi si lahko mislili, da bom najprej popravila ravno Seadovo kontrolko. Imamo en problem. Kakšen problem? Povedala sem vam, da se naučil vsega, kar smo povedali o Prešernovi vrbi. Ajoj, vrba, se sem videla, da je vrba. Vrba je, ja. On je pa napisal celo Torjaško Rozamunda. Kaj pa je to? Se veste, Torjaška Rozamunda. Hrast stoji v Torjaškem dvori, vrb dviguje svoje oblake. Ajoj, nisem znala, da ima ih hrast v Prešernem, pa dobro, hrast, vrba, sve, drvo je drvo. No, zdaj sem bila kar presenečena, ker je Torjaška Rozamunda približno 7-krat daljša od vrbe. Tako da seveda bo pozitivno. Joj, ja vas lahko zagrlim, gospa Brožič. Treba sem mislim, da samo tako počel na mantri, da se nešto previše izgleduje. Evo, zašto ti je nastav? Kaj pa do tega? Vrati se nazad.
Samo ona je malo manjša, da ne. Ne, samo strina je, A ja zaraz to snijem. strina. Še? Dobro sam. Kraj kadra, mislim, da Da ne ide nazad. Ajmo, evo sam nogu dopao. Ok, gremo. Tako. Ok, to je u redu? Jeste. Ok, kamera. Kamera ide. 1/1 četvrtić. I akcija. Viš da te nemoj približavati se nama. Ajde se vrati. Dobro. Ajde, radi. Met. Tu, ostani na tom mjestu. Umorna si. Zvona. To je to. To je to. A to je kraj kadra. Ti ćeš malo nazaj kad je čisto... Nema veze, u redu je, zna se to. Ok. Blur, Ma ne, jasno. 1/2 prvić. I akcija. Stop. To je samo... Ali ne, zadnji dio. Zadnji. Pola. Da, to ne znam šta je. A ovo vidiš, imaš metru po dubini. Da, ali s te strane, onda sam na kraju. A što ti imaš onaj, ti svakako režiš, ne završava. Ne treba, ne završamo na metru. Jer u onom kadru imaš i dalje nastavlja. Jer prvo ide ovaj i režiš na širi. Da, tako je. Znaš, ako ovaj, to znači da smo negdje izašli. Ono bi faktički, nema potrebe. Nema kontinuiteta, ako ona izađe iz kadra. I sljedeće kadra izađe. Dobro, što imamo dalje? Top. Odličan kadar. Super. Primo zmestiti javnu pot, kjer je ostala roba, pa da mi to zbašimo nazaj, da preverimo, če je vse. I moramo učilnicu u isto stanje vratiti. Ja, učilnico pa smetine. Admire, pa kaj manjka ja nosim sa sobom? Možeš. Samo ovo je... To je... Možda sad radimo, ja sam...